whamaleanga lei o le atua I le nei o le foi o pole nei aso ia o whapena ona fua ina mai e le atua ia pe whaupopo mai foi e le atua I aso 𝚘𝚙𝚢𝚅𝚎 o lo to soifua mo lo tātou wola ia le alo whamaleanga lei o le atua I le nei uli ia o le au nanga ia por tātou por kalami foi o le Faugagana o le Malo Isaraelu papena ona auna atu foi ia te oe ia pe tautua ina foi le pa ia ma le Malo o sio tātou aingo le 𝚗𝚘𝚗𝚒𝚘𝚝 TV channel ia me se foi o se tasi foi o le awhapea o na asi mai foi ia pe asia foi ia le au nanga ia pole tātou wala leo foi le nei vaenga le aso ia ai mai a te ma ua mene au auna ia pole tama foi ia momboa lava ona si ile vi inga ma le whaapitai le tua ia ona o lona alofa ma lona anga lelei ia o mwhai ei ona tātou toe mafuta I lunga le tātou wala leo tau sila mai foi ia ma ai atu foi ia te o tau ia vi ia ai lava le alofa ma le anga lelei o le atua whaapitai ai le atua ia I lana leonga o lana puipuinga ia mai se foi ia o lona alofa ia te oe ma e ala I lana upu o lana fionga pa ia o lo whapena o na tātou tu ina mai a te tātou te ola ina mai se tātou tu anga I whaitau whanongo ia ma mawhau upona fionga pa ia le atua mai ia mawhau I upu o fionga po upo tu la fono I le hao toa ma le po no winga e te moe le po te ala mai o alava fe au mga luanga fai e te mawhau lava I le upo le atua wa whamele fionga pa ia le atua o lo matuanga lue o lo wola fo I le fionga pa ia le atua e vi ia I le alo whameleanga leo le atua ia e whatalo whatu ma whawhelo ai atu I le ainga le 𝚗𝚘𝚗𝚗𝚒𝚘𝚝 TV channel hallelujah I sunga I whawhiangainga mo tau whatua tamama tina matua ainga ma wo ia mai se fo I pa anga I la tau fo I papena una mafuta ina le au nanga I Faugagana Malo Isaraelu e whatalo whatu ai ia ma whawhelo ai atu I le sua whamamalo Yesu Keriso Fata whapitoa lava le whatalofa I le nei uli I le sunga le ia Pastor Mike ia pole CEO for I le tātou wala leo me se whapea le whatua ia Sarah mle mufualo me se fo I le ekalesia ia le atua Malo le soifua maua ma le langi Malo fo le auna ngalue ia awale fina ngalo le atua Patalo fatu foi le nei vai no le aso I sona ua fo e kalesia li o file mu mai lava se o pito na tua se o pito iti mai se foi tapua inga tamama tina matua ia la fenga le tua vi ia le tua ona o tou patalo fatu foi ia vel nei noa patalo fatu ai I ma whaafitai atu ai tātou paanga lātou fo'i ua whapena au na tu ina mai o lātou tau au ia e lango ina I fo'i le nei ala leo ia I le au nanga le sunga tia kono ia luka ma whatu ia fuilima mai se fo'i o le whanau ia mawhtanga ma na finea iwa ia le au nanga le serve with love ia le atua ona o la o tau au nanga ia me se foi o la o tau support vi ia ai le atua ngata I lea I o le UP group money transfer le sunga ia pua ia malwhatua ia unga ia I le atua ia me se lava ia o le au tatalo o I la tau fo I o lo o tatalo ina le nei au nanga ia o le au ngā lulue ia me se fo ia o pa anga vi ia le tua on la lava se ngā luenga
le ase mea o lo e whaia e te sapore nai fo i ma e lango i nai fo i le nei au o nanga. Ia o mea o malawa whai mai o lo o tātou ngā lulue whātasi ia e whausia le Malo le atua e le o se Malo musila po o se Malo se tangata ia ai o lo o tā whapena o na tātou ngā lulue ia o na o le whina ngalo le atua ia e le atua whatalo whātou foi i 𝚟𝚑𝚡 ia nese whapena foi o na ai tuko mafuta mai nei o ia le atua ia mese foi ia o se tasi foi e fo mai lunga nea la leo ia ia le atua o na oe ia ai le i tuina atu foi i le tātou mata upu i le nei o ia ai o le au saunia se talo whapena o na matali ai ia le au nanga ia pole upu foi ia le atua i le nei o uli Mātou ia oelo mātou atua. Te le lava tala I manuia, mane lofa o la ua fio ia te I mātou. Mātou whātai a wa o e lava o le atua I le suia. O e mai le amatanga e o le whāwawau, o le a lefa ma le o meka. O oelo mātou atua, oelo mātou tupu. E sili sili, e matautia lava oelo mātou atua. Mātou whātai a te oele nei o uli mai lava le tai au. Se ia pā ia le nei tū lalo mātou atua. Mātou whātai a te oe ona o lau leo leonga ma lau pui puinga. Ia e mai se foi o lau whamani yanga I lunga o le nei platform. Mai se lunga o le nei ala leo lo mātou atua. Mātou whātai ua maua le nei awanoa mātango o fie. E whai e foi se au nanga mo oe malo finangalo. Ia e mai se foi o pāanga o le nei ala leo e mai se o le nei au nanga lo mātou atua. Whātai ta mai lau whamani yanga o mātou maua. E ala I le fisoso ani mai ala ua fionga. I o mātou o langa lo mātou atua. Whātai ta mai au whamani yanga I pāanga le nei ala leo. Ele ngata I leo lau sunga ya pasta mai. Malfatua ya sara male no fualo. Ele ngata I leo e o lo ngā lulue. Whaasoa ina lau upu I lunga o le nei ala leo lo mātou atua. Whaatai foi ona o pāanga e maise o le au tatalo. Hoi lātou foi o lo o saporina ma lango ina le nei ala leo lo mātou atua. Mātou te vi ia lava oe ma whaane ne e ina lo suafa. Talo tamai le au nanga. Ale whangungana Malo Isaraelu e tuina atu ia te oe. Anganga pa ia fio mai. Whapena ona so ani mai o sauni foi taratala noa. Ma whaasoa I lau wafionga pa ia. E mana o mia lava le whaunga mai a te oe anganga pa ia. Whai a iona mātou whaasoa ina lau upu. Talo foi anganga pa ia I anga lue atu le mana. Lava lea o lau wafio I loto ma finangalo. O I lātou o le a whaalongo foi. Ma shea ina foi le nei porkalame. Ia iai lo wanga le leilo mātou atua. Talo foi nisi o whapena o na whiangai ma mai o le tino. Tono maota malawa, tono whale mai. So se mea lava lo mātou atua. O e lava o le mātou fo mai sili. Whapena o na iai lau whamalo longa lo mātou atua. Talo foi o le o ai o iai se mana onga wa mātou le iloa. Awa sila pia e lau afio. Ia vea lau upu tama. Whapena o na tali ai so se mana onga. Talo foi whamangalo ni o mātou whale tonu. Ai le mana o lo toto Iesu ke viso. Talo tu ina atu ia te oile au nanga le whangungana Malo Isaraelu. O ngā tutonu se ia o foilo na whai wina. Fo iai le vi inga ia te oilo mātou atua. O le nā le talo tama. E ala atu le sofpelo Iesu. Lo mātou alii ma lo mātou whaola. Amene. Amene. Ia o le atu ina atu loa i le tama. Ia pura ona fo e le atua. Ia mōre. Tātou mata upu i le nei a huli. Praise the Lord. Haftai le tua o tātou toi mafuta vi ia le li.
Wa umanu whaatalo whaatu le tina e whai masui o le 𝚗𝚗𝚦𝗏 ia o le Faugagana o le Malo Isaraelu ia aivi ia le atua ia mawhaaneineina pea le suafa ma malu 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘 o Iesu mo le tatou wali'i mo le tatou whaaola whaafitai fo'i ia ngangpa ia ina ngaruenga ia o lo au mai pea le malosi o le mana o le whaauunga ia whapenao na whaunga ina i pea ia lo o tō soifua ma le tatou wola awa le wala awina le atua ma le tō whinga le atua ia vi ia le li a o le tatou 𝚗𝚗𝚦𝗏 o le Faugagana o le Malo Isaraelu le neia solulu ia o le nā wailunga o le screen o le tatou tusi whaitau o le tusi lea le lua le nofo inga tupu tau koe ono a o le foi upo e sifuruma le lua o le whasifuruma le lua mea e whaafonga mai ai tusi e whaisi te le o le tusi whaitau ia e vi ia le li i le nei i tū la o le nei aso ala tatou wo ia i o le tatalo le o le tatalo a Solomona na ua uma o na whaile malu malu o na mai nei o whaile tapua inga o le vi inga mo osi le taulanga i le atua ia o na tū le o Solomona i luma o le whaapotopotonga i le whale o le atua ia o na tatalo le o Solomona for my this is the prayer of Solomon or Solomon's prayer for dedication o le tatalo Solomona e ofo tuai le malu malu i le atua a waina tatonunga ia o le a tatou saune whalongolongo whaitau le fionga pa ia le atua a meitana tus pa ia e manuia tangata whaitau e manuia tangata whalongolongo ia e manuia fo tangata e whaire upo nei waloanga o le upo le atua ana ma whaitau whiawa wa i atu ia i le whai upo e sifuruma le lua e o le whai upo e whasifuruma le lua ka nongonongo mai o nisi nei o fionga pa ia o lo tātou wali ua tū o ia i luma o le whata whaitau langa o Iova i luma o le whaapotopotonga uma o Isaraelu mana whaaloa loa na 5 Awa na whaia Solomona le tūlanga apa mea e 5 kupita lona umi ma le 5 kupita lona lautele ma le 3 kupita lona mawalunga ma ua tuu wai i totonu le loto a ua tuu foi o ia i ona lunga ma ua to o tuli i ona tuli bae i luma o le whaapotonga uma o Isaraelu ma ua whaaloa loa e ona 5 i le langi ua whapea atu foi o ia i o vae le atua o Isaraelu e le ai se atua e tusa ma oe i le langi po le langi o lo tau sia le whengainga ma le alofa i au auna o e sa vavali o luma ma o lato loto atoa o oe ua e tau sia i lau au auna tā vita lo tama o le mea na e whetalai mai ai a te ia na e whetalai mai i lo fofonga o lo a au fo'i ua e whaataunu uina ai e pei o na whai i le aso nei o le nei fo'i o mai le atua o Isaraelu ia e tau sia malau au auna o tā vita lo tama le mea na e whetalai mai ai i a te ia ua whaapea mai e le au nos tangata i a te oi o luma o e ti e le nofo ali o Isaraelu tau lava ina tau sia e au whanau o la tau wala ina ia la tau savavali i lau tū la fono e whapei ona e savali i o luma o le nei lea li ia le atua o Isaraelu ia e whaamaunia lau a fionga na e whetalaia mai i lau auna tābita pe moni ea e a fio e moni ea e a fio le atua ma tangata i le rarolangi whaauta o le langi ma le langi o langi e le ofi ai oe e le a tiri ai ea ona e le ofi i le nei fale ua au whaia a ia e liuliu alo mai i le tatalo a lau au auna ma lana ai oi lea li ia lo o atua
ina ia whaafofonga mai i le wala au ma le tatalo, o lo o tatalo atu ai lau au na i o luma. Ina ia sila fia mai o fofonga, ina ia sila mai o fofonga i le nei fale, i le ao atoa ma le pō, o le mea na e whetalai mai e te tuu i ailo suafa, ina ia e whaafofonga mai lau, i le tatalo atu ai lau au na i le nei mea. Ia e whaafofonga mai i le ai o i atu a lau au na, ma lau nu o Isaraelu, pe ala tau talo atu i le nei mea, ia e whaafofonga mai fo'i mai le langi, o le mea o lo a fio ai, ia e whaafofonga mai, ma ia e whaamangalo mai. A whaianga sala se tangata i le tasi tangata, ma ua whai atu o ia te ia na te whaia se tautonga, ina ia tauto ai o ia, e o mai fo'i le tautonga i luma o lau whata whaitaulanga i le nei whale. Ia e whaafofonga mai le langi, ma ia e whaia le whaamasinonga i au au ona. E taui atu i le ua amio leanga, ia tauia lana amio ia te ia lava. E tau amio tonu ina fo'i le ua amio tonu. Ia tuina atu ia te ia tusa malana amio tonu. A whasia lo nuu o Isaraelu i luma o e ita mai, ina ua la tau angasala atu ia te oe, a la tau toe fo'i mai ma tau atu lo suafa, ma te talo ma ai o iatu i o luma i le nei whale. Ia e whaafofonga mai oe mai le langi, ma e whaamangalo mai le angasala lo nuu o Isaraelu. Ma e whafo isia mai i la tau i le lau ele na e fo ina mai ate i la tau ma o la tau tama. A punitia le langi ma ua le aise ua, ina ua angasala atu i la tau i ate oe, a whai la tau te tatalo i le mea nei wa la tau 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 atu lo suafa, mariliu ese i a la tau angasala, pea e whaati ngā i ate i la tau. Ia e whafonga mai oe le langi, ma e whamangalo mai le angasala a au na, ma lo nuo Isaraelu, pe a o ina i la tau e oe i le ala le i la tau te sabavali ai, ma ia e foa i mai le ua i lunga o lo lau ele, na e foa ina mai i lo nuo e whai mo la tau tofi. A whaia iai i le nuu se onge, a whaia iai se whaamai, a whaia iai le mamae po le poroporo ngā, o le se a kerise po le anufe, a whaia si o mia i la tau i le nuu o iai a la tau, a ai o i la tau o e ita mai, so se mala po se mai e iai. O talo sanga uma ma ai o i uma e whai e se tasi tangata, polo nuu o Isaraelu uma. O e ua i loa taito o tasi o lona mai, ma lona ti ngā, ma whaaloa loa na lima i le nei whale. Ke e whaafonga mai le langi o le mea o lo e a fio ai, ma e whaamangalo mai, ma e taui atu i tangata taito o tasi e tusa ma ana mio uma, o e sira fia no na loto, a wana o oe lava e sira fia loto tangata. Ina ia la tau matatau ia te oe, ma sava bali o wala, i aso uma la tau te o lai le lau ele, na e foa ina mai i o ma tau tama. O le tangata e se foi, e le so lo nuu o Isaraelu, a ua sau o ia mai le nuu mamao, ono o lo suafa mamalu ma lau a au malosi, ma lau a au whaaloa loa, a whaina tau te o mai ma te talo i le nei whale. Ia e whafonga mai le langi. O le mea olo e a fio ai, ma e whai e tusa ma mea uma e bala awa tuwai li tangata. E se ia te oe, ina ia i loa lo suafa e nu uma le lalulangi. Ma ia la tau ma te tau ia te oe, e whaapei o lo nu o Isaraelu. Ia la tau i loa foi ua i ngoa i lo suafa le nei whale wa uwhaia. A whai o atu lo nuu e tau le taua mai e ita mai a te i la tau.
i le ala e te awina atu ai i lātou, ma lātou te talo atu ia te oe o whaasanga mai i le nei a ai, na e whiriwhiria ma le whale o whaia mō lau suafa. Ia e whafonga mai mai le langi i a lātou te talo, ma a lātou ai oi atu, ma ia e whai le whamasinonga mo i lātou. A whai lātou te angasala atu ia te oe a wā e le ai se tangata ua le angasala, ma e toa sā mai a te i lātou, ma e tu ina atu i lātou i e ita mai a te i lātou, ma lātou ave i a te i lātou whaatangata o taua i se nuu mamao, pe lata mai. Ai a whai e toe ma natu ifo i lātou i le nuu, e avea i ai lātou whaatangata o taua, ma lātou li liu mai, ma ai oi mai a te oe i le nuu o lātou tā whea i ai, ma lātou whape atu, uanga sala i mātou, ma whapio pio i mātou, ma ami o leanga. A whai lātou te riliu mai a te oe, ma o lātou loto atoa, ma o lātou wanganga atoa i le nuu o lātou o tā whea i ai, e ave i lātou i ai whaatangata o taua, ma lātou te talo e whaasanga mai i ro lātou nuu, na e ina mai o lātou tamā, ma le ai na e whiriwhiria, ma le whale o whaia mō lau suafa. Ia e whafonga mai mai le langi, o le mea lo e a whio ai i a lātou te talo, ma a lātou ai oi atu, ma ia e whai le whamsinonga mo i lātou, ma e whamangalo mai i lo nuu e uanga salatu i a te oe. O le nei lo ua tuwae o te ai oi atu, ia sisila mai o fofonga ma ia e liliu mai o fofonga i le tatalo e whaia i le nei mea. O le nei, lea li ie, le atua, ia e tula i atu i lo malo longa, o oe ma le atu la au o lo malos. Lea li ie, le atua, ia ofua o staulanga i lo ratanga, ia fia au pele i le leleng. Lea li ie, le atua, aua ne e alo fofonga i le na whauina, ia e manatua o alofa i lau au auna o tāwita. Manuia le atua i le whaita wina o na upu, ma ia iata ia pero na vi inga nei maso uma e o i le whaavavau lava. Amene. Poi fast food ma tasi ma fast food ma le lua, le lau toi whaita wina atu, o le nei o vai le atua, i e tūla i atu i lau malo longa o oe ma le ato la au o lau malosi. I o vai le atua i a o ofu o wastaulanga i le oratanga, i a fia au pele i le lelei. I o vai le atua aua ne e alo ufofonga i le na e wha uina, ia manatua o walofa i lau au na o tāwita. Pamanuia mai le tua ia te i tātou i le nei ai tū lao le nei aso. Le aso o wha popo e le lii i lo o tō soi fua ma le tātou wola. O le si tātou por kalame o le aso so o le tā upo e fitu, whai mai o le osi ngā tau langa Solomona ma le tali mai o le atua. O longa winga inga ua umanga whai e Solomona le whale ngā poloa i ai le atua, o na whaila ia o le osi ngā tau langa i le atua. O na o mai lea ia i le vaenga lea o le mta upo e ono o le lua no fwai ngā tupu le sa tatu a matare vaso te atu nei, o toi au mai e Solomona mea umalava i le whale o le atua. O na tatalo leo Solomona i le atua mai le whai upo e sfulma le lua e o le whai upo e sfas sfulma le wha. Ai le i uma i ngā le sauninga o le whapa ia ina o le malu po le ofo ina o le malu, ma le tu ina atu o le malu i le atua. Pea kako wo i le sika ko polo kalame le lumanai. I le mta upo e fitu o le luana nofo i ngā tupu o i ngā e so ai i le osi ngā taulanga fo i ngā koe whai Solomona.
whakuakali mai ai lea o le atua i le tatalo ma le o singa kaulanga Solomona ma le nuku o le atua. A o le ngei aso so lulu i le tatou porkalame o le Faugagana o le Malo Isaraelu. O lea o te mana o e toi wha manatu mai a te i tatou. No tatou a inga ma au pele ma paanga le Global Kingdom TV. Ma paanga ma sani a le tatou porkalame o le Faugagana o le Malo Isaraelu. O e ka le sia o wō ma a inga. Ma e pele ma e mamai. Bo umanga whawhiloa i porkalame i atu o e ma tatou umananga. O toi wha manatu mai e le tuspa ia. Toi wha manatu mai e le nuu o le atua. Le Faugagana lea o le Malo o Isaraelu. E le ngata i le Malo Isaraelu o le Malo e fausia i tangata. Po tangata e fausia ai le Malo. A o so se Malo e yailo na tupu. So se Malo e yaia na puleanga. So se Malo e yailo na pulenga. E le ngata i le puleanga o le pulenga ia maona tai. O so se Malo lava every kingdom has a king. And has a o le kingdom. O le king and his domain. O le tupu malona malo. Ma le tupu ma le si o manga o lona malo. Ma le puleanga o lona malo. A leo wha manatu mai e le Faugagana o le Malo le o Isaraelu. I le nei porkalame. I le so ina o tatou porkalame wa o tatou porkalame lona 5 ma le ono le nei. Wha manatu mai le tāua o le nei mea o le tatalo. It's just reminding us today the importance of prayer. A prayerful king, a prayerful nation, a prayerful people. As I always say to our church, a prayerful church is a powerful church. O le lotu, po le nuu, po le malo, po le 𝚟𝚑𝚎, po le tupu, po le whaiwhiau, po le tamā, po le tina, po le tangata, tō anga i te talo, o se tangata malosi lea, o se 𝚟𝚑𝚎 malosi lea, o se tupu malosi, ma se nuu malosi, o se malo malosi, ma se ekalesia malosi. Ngata whiwhia te talo. Amen. Lo. Umanga whātau nuu re poloa inga le atua e Solomona. Wa au mai mea e le whapotopotonga o le nuu o le atua, e ave ai tau langa i le atua, ma ave ai le lato whaftai i le atua, malevi inga i le atua, a lea ua whai le tūlanga lea, whamea 5 kupita lo na umi, 5 kupita lo na lautele, ai 3 kupita lo nga maualunga. O ngā kūlea o le tupu o Solomona i luma o le whapotopotonga, i luma o le maru o le atua, i le aso lea, whamai ele i tū Solomona matatalo, ai whamai na toa tuli lewa le tupu o Solomona, o le tupu o Isaraelu, to tuli matatalo i le atua. And this is his prayer. From verse 12 to verse 42 of this book, 2 Chronicles, chapter 6, verse 12 to verse 42. Ngā renga ka kalo ai a le tangata o Solomona i le atua. A mai ai se whi au mo oe mau mai tātou umalawa, e a mata ai le tala i le nei e fiafi le tātou porkalame, e whamanatu mai atu oe mau, o le o langa te talo, o se o langa e te tau, o na iai so se 𝚟𝚑𝚎. So se 𝚟𝚑𝚎 wa Solomona neng kai ka ia le nu o le atua,
ai fe mai le tala o le mori mau ma le tala tuspaia ma tusinga uma. This was the last king of the United Kingdom of Israel. Ai toi fai taula iai pe amoso kai me ko fai kau ai le lua no fai nga tupu mta po e ono fai po sfun ma le lua e or fai po fast fun ma le lua ai fai tau iai o le memo mua o le ato e lu iai o e lu iai ya u fa pe ona lu iai ya o ile nei tai au ma le nei aso lu iai in me ta o le o langa talo e ui lava ua tali mai le atua ya Solomona i le tatalo Solomona lenga o fai akua i le taimi mua le si ma por kalame le i mamao te le atu nei a o lae moe Solomona ai tatalo Solomona i te tono le whaalinga ma te tono le miti ma kali mai ai le atua i te tono le whaalinga ma tono le miti tani mai le atua le talo Solomona le tupu nga filifilia e le atua tali mai le tatalo wa tali mai le ngate le mana onga Solomona ai tari mai le atua i le 𝚘𝚙𝚢𝚑𝚡 o le vala a wina o le tangata o Solomona o le tupo o Isaraelu. Tari mai le atua i le 𝚘𝚙𝚢𝚑𝚡 o le whaleia o Solomona. Tari mai le atua i le 𝚘𝚙𝚢𝚑𝚡 o le nofoa inga le tupo o Solomona. E maa fua mai e sa moa ma le whaafonga ma le sira mai moa mai o le Faugagana o le Malo Isaraelu. A wala au le atua i li tangata, a whaali le atua i li tangata, e whapena o na whesoso ani mai fo i le atua, God himself will help us accordingly to his purpose and his will in his ministry or his calling. E whesoso ani mai le atua, whaali mai le atua, ma koe fio mai le atua, e whaakau nguu langa whaalinga, e whaakau nguu langa whaahali mai, e whaamamana ina la tātou i re tele o teimi o ngor kako wala a wina, e whaamalolo inga ka koe le atua o ngolanga wala winga, e whaakamau a inga ka koe le atua o ngolanga wala winga, e lavea inga ka koe le atua o ngolanga wala wina. It's only because of God's calling in our life. It's only because of God's will in our life. Langa o leo ke kalangoa ako e le ngaka kuspa ia, a leo te tala no atu ia te oe matatou umalava, le te tala no atu iloa. Meaning, when I say it in English, I'm talking from my experience. Why? Because I always say to my wife and my children, ang ale ai se vala winga le tua ilo wolanga se mangufa pengi wa levanga woki. But because of God's calling in my life, nga sila fia le tua, ma o longa vala winga we le tua, a o lao ki ko kongo le mga volo tina, o ke le fanga umai tulo. Nga o longa yele vala winga le tua. Langa ngau wha ngau mai au ke mai, ngau wha ngau mai kausia o le whale mai, koi kiki lava woki, koi sausa wa, la verka avari koi kiki lava woki, o lolo inga, e yeide vala awa le tua ilo uolang, wha pe ngana mea wala inga o tarano atu, o le kele o ka ngaka o kuspa ia, o le kele fo o tangata, o kouoe o mai moa mai, nai ke si la fia de dei, le wha maongi o la utala le whai atu, ana le se noa le atua. And I thank God, and I also thank King Solomon. Mau whawhitai au ngā tama, whawhitai a tā vita, a wai pe e uma o wha mafa leo lau tara noa, e whasu matasi, ma re whasu ma re lua, whai uai, le tātou porkalame o re Faugagana, o le Malo Isaraelu, ia ta oe ma o mai tātou umai le nei e fiafi. Hallelujah. Glory. O le mela te whawhitai e le atua, o le tupu pengo whai atu, o le tupu o la ua ka mau a inga, o le tupu o la ua iai mea uma, o le tupu o iai le file mua le alii, o le tupu o kwa umanga whaile malu malu, ai umanga whaile malu malu, o la lava e tuu le loto Solomona i lona atua, ma whaakua kua Solomona i lona atua, ma kari kongu Solomona i lona atua,
anga le se noa o Yehova. Anga le ai o le atua e le maea o ngā whai le mea le awai o ngā ngai loa le Solomona sa moa marisila mai moa mai. O le atua ngā mafua inga whai le manu manu. O le atua ngā mafua inga ngofo i ngofo ari. O le atua ngā mafua ai o ngā whai matupo o Isaraelu. O le atua ngā mafua ai o ngā fili o ia inga ua mai along ka mao ka vika. O le atua e o mea uma. O le atua e kakau i ai mea uma. O le atua ngā maka. O le atua e whai. O le atua ngā fola fola. O le atua e whai. It's all about God. In the Old Testament, it's all about God. I le ngā lue a le atua, ngā lue mai ai le atua i lona nuu peo ngō whai aku, e le isuia le mana o le upua le atua mai ar kusi ar kenese e kau le kusi ar whaaringa. E le whaapea o Old Testament peng whai mai isi the Old Testament or the First Testament of the Bible, whapela ia wa umar kaimi ar whea ngai ngā kuai. E le i umar kaimi ar whea ngai ngā kuai. Se i malama lama nga le i ko kongu i le whai upu le tōrus furma le lua. Whai po tōrus furma le lua ne la avave i se tala na koe whai kau e te tinane tōrus furma le lua wha mone mone. O le tangata ese foi, e le solo nuu o Isaraelu, a ua sau o ia mai le nuu mamau, ona o lo suafa mamalu, malo a au malosi, malo a au whaloa loa, a whai la tau te o mai, matatalo i le nei whale. Ia e whaafonga mai le langi, o le mea lo e a fio ai, ma e whai e tusa ma mea uma e wala awa tu ai tangata ese ia te oe, ina ia i loa lo suafa e no uma i lalu langi, ma ia la tau ma tatau ia te oe, e whaapei o lo nuu o Isaraelu, ia la tau i loa fōi ua i ngoa i lo suafa le nei whale wo o whaia. Awa aire i le so tanga o Isaraelu, ma le so tanga o le whengainga lea, whengainga tuai, ma le whengainga fōu. Wa i le so tanga o tangata o le nuu lea, ma tangata o le nuu o Samoa. Peo ngā whai atu e le i mawai le mana o le whengainga tuai. Ai sea, mele kau kei loa i le matau tia o le upua le atua. O ngā o kele o tangata, kau kei loa le matau tia o le upua le atua. O ngā o le tele o tangata wa ese latu tali tonunga i le upua le atua. Tele o tangata wa tipeiti le upua le atua. Tele o tangata wa kau whaangaro ngalo le whea ngainga tuai a le atua le upua le atua. O le atua lava lea, tele o tangata wa whai lava le manatu o le tangata i le upua le atua. E le wha sea ai le whai whiau le nei e tara no atu. A te wha whetaia i le atua, ma matua ave la uvi inga i le atua ia so umalava, e wha maunia i a fionga le atua. E wha maunia i le mawalunga, ma le siri siri ese o le mana o le upu lea le atua. Ai sea, bo o ai ka ngaka o se kai ma whevesi ai, ia mamakele ai, awa onga ese i le upu le atua, e ka uma iai a te i tātou, o tātou lavo wana o ni tangata. We are just human beings. And in fact, o le mea lea e le whaaleanga se tala i le nei afi o le mea lea o le tātou sue i le upua le atua, ia tātou sue i le upua le atua, ai piko silinga mkwa maua lalo ai o tātou loto. Langa o lesi e vea longa si la fia malonga i loa le upua le atua, ua wha maua lunga i rona ma fau malona loto. E te loa i le awala i tala noa mai ai. You know and you can see and you can tell by the way they talk, by the way they explain the word of God. Ai sea langa i eri tatu tonunga o suenga lupo le atua, e wha matala lava i le upu le upu. E wha manino e le manino le upu. Pauare me whai e tātou, o le tātou ki liva o le upu, o le tāu o le upu, o le whaasoa le upu, whamamalama le upu, whawhaiaonga le upu, la unga le upu, ai le whaia yeise manatu o le tangata. Peonga mako whaianga pōr, mako vasenga le angkuspa ia. Wha may preach the word of God instead of obedience. E le whaia yeise manatu o le tangata.
E le whaia iai se poto wha le tangata, poto wha le mawhauwhau le tangata. We cannot add or subtract. E le mwhaiong ka ko koe wha popo iai se ioka, pe koe ko ese se iota i le upua le atua. E le mwhai ka ko wha ngalo le wha ngangi kuai, na ngai whai mai isi. Po le ame a nengo fia fia karangor whengang tuai. Po le ame a nengo fia fia karangor whengang tuai. So se ka ngaka lava whai mai wale aise a ngar whengang tuai. So se ka ngaka lava question whai mai, why do you still talk about the Old Testament, but we are in the New Testament season? So se ka ngaka lava whisiri whapenga, nongo minga, o laile imana malama i le whinga ngalo le atua a koa, o le umana malama i tuspa ia a toa. I've got friends, they always ask me, why do you talk about the Old Testament? Aka kore malama vavai. Walang ka ko more manguia fa more sa moa. Walang a sau whenga inga fōu ngai mafua mai sa ieri whenga inga kuai. Walang ka ko more manguia. Aden ka kalor kupuro fa maungia i. Nenga koe whai kau o kinga whai poe tōrus fulmara rua mara tōrus fulmara tōru. O re tangata ese fo i ere solo nu o Isaraelu. Ua sau o ia mai le nu mamao, mai le nu o Samoa. Don't question our people when they go there. Don't question our missionaries, our workers, those people. They are working there. They are praying in the nation of Israel. Why? Because akako bo de susu engal fenga inga kwa yamaka mat kusa kinese. Sawaya, le kusa aperamo. Kala aperamo. Efa manguia sos kangaka efa manguia ya Isaraelu. Ai le i umai ngari kala kuspaia. Ai fa mai e fa amalaya for kangaka. E fa amalaya ma fe ku ure ngu ole tua. Menga le ing fa pela ya isi kangaka le si omier ngu ole tua. Langa la kwala ko ilo ngaka mai ia Isaraelu le kingo. Ai le ilo le Isaraelu fa le nganga. O le Isaraelu la o le Isaraelu le kingo. La ia Isaraelu le yo mangko ka ko kangaka ngu ese pe aka o le kingo. Ai afa pe me i rori Isaraelu ala Isaraelu i le whaale nganga o i ngā kau ki whai e tā kouma mauso mongi Isaraelu le Isaraelu whaale nganga o ngai kasi kako connection o le ngaka o le atua o Yesu Keriso ma le mana o le nganga pa ia i le pepelo le kua yung folfolanga mangkura fongo mang whamisingonga ma mea umanawa aning kakalo e aneng whai kaua kuare whai mei a nga sala lo nguu au o mai leonge au o mai le wha mai a ave wha ka ngaka o kawainga a Malo ai le fili ma fua isia o le take lava le atua ma le whaafonga mai Samoa o le take lava le atua e su e le atua le loto o le tangata a maka mai ai ronga ngu o Isaraelu e o mai ka ngaka o ngu ese po Isaraelu ngau ko ai le atua po ngu ese nga mali wa Yesu a mamao le loto o le tangata ma le atua a wha mawalunga le loto o le tangata i le la vā ma le atua ma le vā ma le si tangata pe ngo whai aku ai ia o onga i wha mawalunga lo le manato o le tangata o nga wha meiro le tara tuspa ia ngai ke sira fia fe mai e lofa ma fe oa i le atua ma le tangata loto wha mawalalo ai fe mai e te e atu le atua i le tangata e loto wha mawalunga a wha mawalunga le tangata e le iloa alu i lalo e te le iloa fu i le lua vā ma le si tangata e te le iloa le lua vā ma le si whaife au to lo e te le iloa le lua vā ma le si ala leo a wha pe wha mawalalo loto le tangata e te dua iloa le vā ma le si whaife au le vā ma le si tamā le vā ma le si tina le vā ma le si e kālesia le vā ma le si au nanga e te iloa le leilava o mea e tā lai ei le Malo le tua wha soo tā lai ma pulea pule anga le Malo le tua e pulea e le Malo le tua o tātou loto ai ese le ngai o ngei Malo sa moa marsi le mai moa mai o le Malo le tua whai mai e pulea i le loto le file mu o le loto mawalalo o le loto wha maoni o le loto ono sai o le loto e alofa o le loto wha tua tua o le loto e anga le lei whai mai nei o le tala le tuspa ia whai mai o mai no ese o mai mea mamao ma ka kalo aku i le whale lea
ia e whaafofonga ma e kali mai ai. Wai, nana fa se kako kilo e ai fa mai ne o tara tu spia. Si koe whekau o tina whi patolu suma le lua wha mole langa. O le tangata e se foi e le solo nu o Isaraelu. A ua sau o ia mai le nu mamau. Ona o lo suafa mamalu. Malo a au maalosi. Malo a au wha loa loa. A whaila tau te o mai. Matatalo i le nei fale. Dede una varanga fa mai a saura tangata mai nu mamao ona o lo suafa mamalu malo a au malosi malo a au falo loa na kau fa mamala le chichi va enga lea ta uor tatalo na tatalo le nu o le tua le ngacha mo le nu o le tua a le tatalo mo le lalolangi a to ka ngaka le mu ese menga le loa ya afai re ke loa vi ia le li an menga ele loa le to tele o kanga kalalangi. Israel are praying for the whole world. Nena o le mafua anga no inga la kala nanga aka kalo le ngu ule mo ngu mamau nena fai mai le yo tara tu spaier todos fulu mane lua o nga o mai le o tangata mai ngu mamau o nga lo suafa mamalu. E mafua ngo ka ngaka Isaraelu ngo lo se mafau ka ngaka e le se loko ka ngaka le sa mori mau e ale fingi ya heroin kai minga mai e ka koala leo male tatu ala leo ila ole maolo Christian Network le sa fa interview ko ai e le se loto heroin ma lo se vinsingi mai la tunga o yore tina tu low fa tu ya esetsa wa fa ilangi fo longa manisi ya lisi ma na tonga o yo le fa ma ngi au una ia pe fa tala no ai e de sala ko loko nga o ai nga o ngore ka kalo Yerusalema nga ka kalo Yerusalema mo o ikuru inga na langi swafa mamadu le ole tua nga o ngore la ko fa kau mana la ko su ma la sa ili fa mene no va nga no le nga swafa mamadu le tua a ole a o ma losio le tua ma le a o fa alo lo le tua ana na sa wang mori mau o lang sa ili le tua fa ko spa ia mga ruem fai ai musu mai le tua fa ma losi mai le nganga pa io le tua e ma fu mai o ngore a o ma losio le tua ma le a o fa alo lo le tua langa a saun manguia ma Yerusalema fa mena kala kuspa ia o nga o mai le kuru ingal na langi o nga koe ore kuru ingal na langi e koe aver manguia yo koe fa fo ir manguia yo a sau so engal fenga nga fo o le manguia siri aku o le manguia o Yesu Keriso tato li marka ko faola ele ka kaula ka Isaraelu ngo fa maurulunga ngo fa pero o la ko le ngu o le tua ele ka kau fo ia ka ko fa maurulunga fa pero ngo ka ko ka kama Yesu le ai o le winga tara ne fa yatu o le mesu e mai le tua e su e mai le tua lo tolonga ngu vai pole are polo misia le ko longa ngu mo fa pele longa ngu ai ama maolo ko longa ngu are kalo ko posol mo ang sala longu e ika mai ai ma fai mai e fa ma singonga ma ko o mai ko sa ma mai de fa mai mai de ngufe mai le ongi ma kango ko ave o se uma mau ai fa kanga ko kawai ma ave fa malu si ai ma mangu malo ai da ko firi vai da yeire ma ka ki ore aka mai ore kupu irang karo o ai ke o ko fa ma wala lo la tolo ma koe kilo ma koe vava ai aku yake oe ma koe kakalo ma koe ara langa aku yake o ya ko fa mo si e koe fa fonga ku ai ma e koe waku ma koe kari ku ai ma kangone koe mai fa le yale i au tangata e mai le ngu ngai polo misi e ma ku kama le ngu u dea nanga la si le fia le tu poso mo o le ngu u dea e le se ngu nga mai a pera amo po ka vika po ya ko po Josefa po ai o le ngunga mai le tua. Mena rea, e fiu malo au whakasi, fiu ia o le Middle East, e
fiu e whaaleanga Isaraelu, sika mai Isaraelu, e fiu ko e lue loko Isaraelu. Fai mai ra yo kanga ile mana malama kuspa ia. Le anga ngu e fasio kanga fai me ngu ore kua. Le anga ngu e fasio kanga le anga ngu ele alo lo fai ka mai ki ma finge ma. Le anga ngu e ama na wa uma kasa nga ku ira mane mane. Ele ai mana malama kuspa ia. Ma fa vai ale tua ma musunga le nga io le tua. Wa mau loko isala elu le lako kua malako ele mamea lava nga mai na tua. Kua mau pore pe mau ko feoki pore a ele avaisea le kau konga nga kama ko koru sai kai nga o pe sau le matua tua pe le sau wa makwa fusi o mako loko whether our God comes or not mako ke le suia mako kar konga mako ke le ifor ko puar nga. The same thing happen nowadays. I loko kako Isaraelu wa makwa fusi isa langa wa umanga I loa kako Isaraelu kala de kuang fai I de whakawhianga muri koe whafoi mailo ungu ele koe ave whakangako ka wainga o koe sis e ui anga whai mai ke ue whape mai alo whai mai ala nga ave kangaka nenga o I kaka Amerika mga ele se pasenge nga o Isaraelu kere ropura koe nga pasenge nga o the population o Isaraelu ar mea nga I asola ave makamaroro marorosi makamakange marorosi ia onga o the purpose nga kamu whai e paperongia ma asulia manato e ava ese marosi anga o Isaraelu ai ko nga o finge makamiki makakamakua ia ava ese marosi anga o Isaraelu kai mingi ele mfaisi siko ava ese marosi anga pe o fako wa fusi loko Isaraelu onga lako ke kari kongo ile lako akua awala ka kwe fasea ya Isaraelu awa foi ka fasea ma Isaraelu ya kako nanga kire wa ongi Isaraelu rote tara no atu por kala mer Faugagana o le Malo le Isaraelu mo tatou tangata samo nanga e foi kanga ka o mako o malanga Isaraelu e waku Isaraelu ile ma se manguia nga mau mai ai nga le complain lo kasi ale o Isaraelu le koyo aisea langa se foi le motive se le nganga se va ai e o ko va ai meo fa fika uli e va ai masei e va ai nga fa mawalunga nene o la ko loto fa mawalunga be very careful when we study the word of God nanga ya mai de ko lo upole tua ka ke o aisu su e ka ngaka Isaraelu ale sa ola kari wa ko kiki a fola ya o mea nga na fa kura kala le nga fa wi u do yo ma por kala me to 5 minutos ya kura kala le da mori mau de ai de I kuinga kurchina fa son kala fa u de por kala me se talo ko kiki a fola ya o mea le para fa fe tai le tu sa mo marsira mai mo mai o ke fa fe kai le tu o ke loa o le fa manguianga le tu o manguiai le sa manguiai markinga lua furuiva ai ko kiki au for le mene o la ku kau fa ngalo o lo kuspa ia bo ka ngoi kau su le afa pe o sira mai ngisi mai mo mai ngisi nga mako wo malanga mo man malanga ronga lua Isaraelu ngo la ku question ia mako tu kais au la ku fa ngalo o lo kuspa ia a se la se kali fringa ne wo ngo waru le pe wo ko mumu ai ke wo ko sawa fa ma wala lo loto ma so ngi mai le nganga pa io le tu kia nga ma fu ingo ko alu mo ko alu istau sanga ma uva ai ro de I ka nga wo aku wo fo le mele wo ma fu mai o ngo wo fa ngala ko poko mla ko ka mai mla ko lo kuspa ia e kasia se kausanga se o kali mai anga I ka ngakalai o re venga e kasia se me kali mai se o fa se a ko ya me o mar malanga man mangui o le tua lai ko kongolonga ngu o Isaraelu ai alu o ka ka fa de nganga ma alu o ka ka loko mo bolano e ke la kwa piki mai mangui nanga ile fa pe o Isaraelu ku le nangi Isaraelu de lalo langi nanga yeis tanga chale kasi ade onga de ko fia o ma fo isa e ngisi ora ko personal reasons fo ngisi o ngor ma fu anga de tara no atu ai are ngu ole tua wa ma fu o ngam ka ko manguia are fe me fe po ko rua mar ko or ka karo re kupu pocho karo re tupu fa winga
tupu ata mai. Na koe ora ma ora whakasi whaarua wha uma kurona ia. Ora tala i le ngei afi. Na whekau mai tina are whatasi whamore. O le nei, le li ie, le atua. Ia e tu la i atu i lo malo longa. O oe ma le ato la au o lo malosi. Le li ie, le atua, ia o ofu a wosi taulanga i le o la tanga. Ia fia au pele i le lei. Le li ie, le atua, aua ne e alo fafonga i le na e whauwina. Ia e manatua o alofa i lau au na o tabita. Now arise, Lord God, and come to your resting place, you and the ark of your might. May your priest, Lord God, be clothed with salvation. May your faithful people rejoice in your goodness. Lord God, do not reject your anointed one. Remember the great love promised to David, your servant. Mena tala tuspa ia fa umai re tala nei male fa unga vedor talo Solomona. Ole nei o vai le tua ia e tula ia tu lo malo longa o oe male atola au lo malo si. Ne wo ma faile malu le tua ia e tula ia tu ma e fio atu e te fio i lo malo longa. La ia tu tonu male atola au o feangainga. O le atola au o le malosi anga o le tua e le whaalango le malosi o le tua le atola au a le winga o le tala Solomona i dan tatalo lea o le atola au lea ava a iaire ngu o le tua a o iaire ngu o le tua manga kua ngu o le tua manga kua le tua o oe o le tua malosi o le tua ngau siar whea nginga mare ngu ungei a mai dona i o le siva enga so ai ia vai le tua ia o ofu o taulanga i le o la tanga ia fia au pele i lei. Meaning o tangata o le au taulanga o tangata pa ia o e whaia taulanga i le tua whai mai ia e mana tua le tua ia o ofu i la tau i le o la tanga. Let your priest clothe with salvation. Ia o ofu i le o la tanga mea umana koe whaia i le ola. Pape ngā se tutula au atu o le Faugagana o le Malo Isaraelu ia tātou o e whaitaulanga, o e whaitaulanga i le ngau whaife au, a o e whaitaulanga, e whaikaulanga whaila o whaipese. Ia o ofu i le ola, ia o ofu i le ola, a pepese i le ola, a la unga i le ola, a whia onga i le ola, a kaikai i le ola, a wha malosi i le ola, langan mangongi o le ola e o kwai le ola isi. Ia le ola o ke riso, ia le kala le leia ke riso, ia a whaila au nganga, serve with love, whatever you do. Ia le ola tanga, ia waku me ai mana maka aka, waku kala inga mana maka aka, e ola i reska ngaka, ai a wha u nge au maka, mau maka, e a wha aka wabi, ngai ia whaingo, a wha u ia la le au rok. Fa mai doa, ma ia fia au pele i le lei. O pele a Yesu, e fia e fai me le lei. A o le fai me le lei a le pele a Yesu, e fai me le lei a e wha mawalalo pele loko. E fai me le lei a e mamare loto. Fai me le lei a e fia ma ori pele loto. Fai me doa le vanga muri o vai le atua, aua ne i alo fonga ma le na e wha uina. Ia e manatua o walofa umanga whairo ka mao ka vika. Awangi alo fonga ma le wa e wha uina. O ka vika ngai arofa iai, o au le wa e sosoangi mai iai, le wa e wha uina. Vai whai uar kalor ko inga ianga ia marong ka maa. And uma. Au whai ngā ruenga, whiriwhiria tō whia wala winga o rea lava me au oe kaka wha winga, whai le wha unga mea lava. Po rea lava keu wharisa, penga ngofoa, whai keu wharisa, la unga, whai anga sa, au whai pese ki a kongo, o fola, o le wha marosi inunga o nā leo, o oe o kaka e ka kaunga wha winga ngā kala ka a Solomona. Whai ia mga kua mai le ngai wha winga, mai mga kua ua rofa umai no ka maa.
se e alofa me kia ia whamangia ne tua nene ia fiafi kui ngā kutina e whaiaku sankalama whaide te talo e wha umar tatu porkalame alofa tele atu ia e leiskaku porkalame ni vesa faufa mole mole u wha no ia tu li pure anga tatu ala leo ia o ngar fonutanga al macho kalesia wau i New Zealand whamangia ne tua tatu whailoa i pia pure alofa le tua e au lia ku leisiva ia so topa. Praise the Lord. Ia vi ia le tua ia mai sau patipati ia e whapena ona sanga whaamawalunga i pelivi ingo le tua i ia wauli. Ia vi ia le tua ia wo o mai fo i tātou i le whai wina ia o le tātou porkalame o le Faugagana o le Malo Isaraelu shea tuse me na manuia ilo loto e ala i le upu le atua ia e tofu lava i tātou e ala i le upu le atua ia mawaenga o le whaasoa i le neo o li whapena o na manuia ilo loto a o e mafuta mai foi i le amatanga lava o le tatalo a le tupu leo Solomona po le tupu Isaraelu na whapena o na manuia lava le loto i na umalenga luenga whaapai atu Solomona loa le Solomona ana le aile atua ana le aile poto ana le aile whauunga o mea umana mai ele atua ele mawhai o na whaumaina le ngā luenga o le whale o le atua ai o le pat mana ia lava i le tala lea sa whaasoa ina mai lava le vai aso lea se ia o foi le nei aso o le iloa e le tupu so e whaafoi pe ave le vi inga ma le whaafitai le atua awa whamaina ia sisi i o na lima haleluia ia o le ata le o le manu malo wa i uma le manuia wa manu malo haleluia wa whapena ona manuia le ngā luenga sa whapena ona whaia e Solomona whapena ona tuu iai ma whaingoa le ngoa le atua le manuia lao le loto e tatonu e whapena i tātou le tatalo haleluia whapena ona o le kongeki aku lea i tātou ma le atua o le awala lea tātou te so tai atua i le atua ia o le nei foi vai taimi au tātou iai ia matua i whaatele ala wi inga ia whaatele ona si i atua tātou lima i le atua whea lava same wa o le si o lima ele whaasaina o le me e pule i lava o i o apatu e le atua le whaitalia o lo loto o le atale na o le whaali atu o lo loto maua lalo o lo tangata i luma o le atua pe ona mana ia i le upo le atua tatonu ia wa whapena ona manuia lo finangalo ia i ala i le upu sa whaasoaina ia ma whaasoaina fo e lana au auna ia whapena ona whaalau tele anganga pa ia ma whaamataltalatu ia ma whaapena ona whaamanuia i le atua i paanga ia e mai se fo i la tau ia ua whapena ona mafuta mai i le au nanga le Faugagana Malo Isaraelu ia vea ile nei avanoa e whaafitai atu ai ia te o tau malava i sunga i whawhiangainga whapena ona wawaai atu foi ia tau wharatua mai se foi o sio ma ua e kalesia whapena ona mafuta mai ia o paanga ma wo ma sani le nei au nanga ia vi ia le atua whaafitai lau te talo ia whapena foi ona manuia i whaiva ia male au nanga i ma ua maratama ai le ngata i lea i o le au na le atua pasta mai whapena ona mātou ngā lulua le nei aso ia e whaftai atu ai i paanga a le nei porkalame ia le atua ona o tau awane i ngalo lau tatalo mai ia e whapena foi ona manatua pe o tau i mātou tatalo ia awa o le nei vai tau i tātou ia o tele lava ia mau whaafita uli o lu i tau o le olanga ai o le tangata e fia e mafuta ma tatalo i le atua whaatele lana tatalo i le atua awane i ngalo fo ia te oe o le tangata e fia tatalo o le tele fo inga o
o whaososonga o lui tau o leo langa mwhawhita uli ai o tua atu o lo whapena o na whiwhi e manuia whapena o na saunia e le atua mo i tātou ia ai o le whaiunga le nā o le au nanga ia po le tātou por kalame foi o le whaungangana o Malo Isaraelu whamanuia le atua i so tātou ainga ai mai se foi o sunga pasta mai marfatua ya Sara mleno foalo ia vi ia le atua ai o le o saunia se talo ia whapena o na whai winai ia le au nanga ale whaungana o Malo o Isaraelu. Hallelujah. Whapena o na fia lava o mātou loto ia te oe i le au nanga le whaungana o Malo Isaraelu sa tuina atu ia te oelo mātou atua i le amatanga ia sa langona lava le whaamanianga lawa fio e ala i le sasa mai o lawa fio ngapa ia o lau upu o le sulu le i o mātou bae ma le malama le i o mātou wala lo mātou atua talo tamai e whaamanuia i paanga o ainga ma wo si o mātou e kalesia mai se o sunga i whawhia ngainga ma o nātou whaletua o le tāpua inga fōina i o mātou tamama tina mātua talo tamai e whaamanuia i a te lātou talo fō i anga leila o ona i a pasta maik ma le whaletua i a Sara ma le no foalo e mai se fō i le e kalesia le lo whatu noa lo mātou atua talo anga le lei i e o whapena o na mafuta mai e fōu i lunga o le nei ala leo i le nei aso talo nganga pa ia whapena o na whamalama ma whalau tele e lau aua fionga lo mātou atua whapena o na o mātou whaasoa ai talo foi o ai o iai se mana onga lo mātou atua talo lava tamau whapena o na anga le lei ala i lau fionga pa ia whaauau pēr lea whauunga lo mātou atua i e foi o le a ngā sulmai mai lātou foi o le a whaauawina le au aunanga lo mātou atua i lunga le nei ala leo mai se foi o ala leo lava lo mātou atua ia i gai lo wanga le leita lo foi whamanuia i e o whapena o na manatua lo unu o Isaraelu lo a whawhine ia Heroline le ngata i lea tuangane ia Vincent no mātou atua mai se o i lātou o lo ngā lulue ma ufo i nā atu o lātou soifua au nai mo lo nu o Isaraelu talo foi au pau i Jerusalema ngata foi lea manatua i e o no fotua oi ia iai le file mu o lau o fio talo foi whamanuia i e o lo tatalo ma manatua lo nu ia ele ngata foi lea o lātou o lo whapena o na lango ina lo nu o Isaraelu lo mātou atua talo e whamanuia i so mātou ainga nei lo mātou atua taim foi so e foi atu i lunga le ala leo mapui o au patau nuina i o mātou ainga ia e foi ai le vi inga ia te o lo mātou atua o le nā le talo pamangalo se upu o so ona lafo o le tusa malau whaafonga pamangalo foi na o mātou whaletona e ale le mano lo toto i Jesu ke viso wala tuai lo mātou te talo Amene. Hallelujah. Familia le atua i pa angal nei ala leo talo i angal nei le atua i fuanga o whaiva matiute i le nei aso i mai se foi o le anga i atu foi i whaiunga nei vai aso angal le atua nuia foi le atua i se tasi foi o whapena o na fau mai dunga nei ala leo ia le angal le atua ia e wha soifua ina ne pa ia male Malo le ainga Global Kingdom TV channel a soifua Shalom
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚟𝚑𝚍𝚎, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.